Kuvela ukuthi uzidonsela amanzi ngomsele ngokugolozela abaphathi umethulo okwenzeka emgwaqweni ku-okhoziniFm Ayanda Msweli umisiwe kule siteshi Isizathu. Umthombo-ke othembekile useleza uthi-ke bese benesikhathi abaphathi bomsakazo befuna ukuhlangana noMsweli ngoba-ke kunezinto abangeneme ngazo ngaye, kodwa-ke ebachitha. Njalo-ke ubehlala ethi-ke umatasa cishe-ke sekuphela izinyanga ezimbili engatholakali, nokuyinto-ke egcine ibama-ke emphinjeni abaphathi, kusho-ke umthombo. Uthe-ke ithimba lesiteshi lonke-ke lapho-ke liyobuyekeza khona-ke indlela eliqhuba ngayo kulo nyaka, kodwa umseli obekumele-ke abe khona akalibhadanga. Kumele ngabe-ke ukhona naye, kodwa-ke nakulokhu uthe-ke umatasa ubacasula kakhulu abaphathi-ke lokho ngoba-ke bebona kuyithuba lokuthi-ke bakhulume naye. Bavele-ke bathatha isinqumo sokumkhipha emoyeni, kusho-ke umthombo ocela ukungadaluli igama layo nangephutha. Omunye umthombo uveze ukuthi ingakho kumswele engezwakala emoyeni, kodwa-ke bona bengaphakathi bebengakatshelwa lutho. Besingakezwa lutho-ke ingakho nje engezwakali-ke emoyeni kusuka-ke ngomsombuluko. Okujwayelekile-ke sitshelwa-ke ngo-WhatsApp ukuthi yini-ke kulokhu-ke asazi, kuchaza-ke umthombo ethintwa kumsweli uthe-ke indaba enkulu kakhulu noma-ke angayazi le iphephandaba-ke elimthinta ngayo wengamza wethu. Kuthiwa-ke indaba-ke engaka-ke hayi mina-ke angiyazi, iqala-ke nokuyiza, kusho-ke umsweli obehleka-ke amaqede-ke wavala ucingo kuze kwashaya isikhathi sokushicilela okhulume SABC ugogo Ntuli engaphendulanga-ke ucingo lwakhe ngemiyalezo akushonela yona.